Kua whakapuare hia he whare rongoā Māori hō ki te huarahi matua o Kaitaia I Mahitahi. I Piritahi, te kāhui e kia nei ko te hiku o Rongoā Collective, rāua ko te hauara o te hiku o te ika, ki te whakapuare ake I te whare Ti he wā Māori ora. A nei rā te roa ngā ke o ngā whakamahuki I a Harata Brown. Ti he wā Māori ora, ki te ao marama huraina tēnei ratonga rongoa Māori hou. I pāngia tau te tahi ma te kikini o te ao, ka haere au ki te rata, ka mea ti te rata e haka te mate koe. Hoke mai au ki te haukanga, ka kapohea ngā rongoa a tāne, ngā rongoa te whenua, ka kuhu mai roto taku tinana, haere tonana te wihara I tēnei rā. Te nuinga te wai haere rātou ki ngā physios, ne? Kei konei o mātou nei ake tohunga mo era mo mahi, ki ngā kairongoa katoa, kei konei he wahi ako me ki, hei whāngai atu ngā mātou ranga rongoa ki ngā whānau, ka taia e rātou ki te mahi ki te kāinga. Nō reira, nau mai, hara mai, whakatau mai rā. Kua kotahi mai te rōpū tōpū rongoa Māori me te hauora o te hiku. Hei kawe ngā rongoa Māori e hauora ai te hapori o te hiku o te ika nei. Some of the strategies in a biomedical model of healthcare is not healthy for us. So we have to look at different ways. We need to tap into some of our cultural practices to understand how best to better look after ourselves, be that physically or spiritually and emotionally, and those answers are in Te Ao Māori. He taki ngā karakia, he tuku ngā mihi, e ea ai te kaupapa. He rā tino miharo tēnei, he rā oranga mo tō tātou nei hapori, ko tai mai te kaupapa rongoa I waingini a tātou. He wahi maumahara me ki, kei konei wetahi o tomata nei whānau, aha koe wehe atu ki te pō, he moe a tēnei mā rātou. Nō reira, I whakatinana ai mātou, I o rātou wawata hoki. E whai mana e ngā tikanga Māori e piki ake ai te ora o te hapori katoa. Māori mai, tangata tiriti mai hoki. Harata Brown, Te Kari.